Nika is in the house. Yeah. Bog, Nika. Bog. Kak si? Joj, super. Čim čujem ovo, super. Je? Odlično. Čuj, došao je taj dan, imamo tvoj single, nisam očekivao da će biti tako brzo, ali drago mi je. Nisam ni ja. I meni. Pjesma mi je legla zaista od prve, kad sam čula onaj dema, to mi je sjelo. Ja volim taj R&B, od uvijek je bio od malih nogu, tako da je nešto to, nisam se puno tražila tu. Volim balade, ali R&B ima isto prekrasne, meni čak i najljepše balade. Vječno za ljubav, jel ti to krilatica? Vječno. Kad su se Feminem raspale, evo što si najružnije možda čula u nekakvim kuluarskim pričama, ili bilo ičega? Pa nisam iskreno previše vraćala pažnju, bila je ona priča sve to zbog mene i tako, mislim. Evo, kako si se recimo s time nosila? Pa nisam, malo sam to ignorirala, moram priznat, zato što uvijek se Jesi bila tužna ili si baš odlučila, gle, briga me šta neko priča? Nije, evo najiskrenije, malo te onako bocne, naravno, svi smo mi od krvi mesa, ali nisam se tu previše zadržavala, nisam dala baš da me to boli. Što se događalo? Bilo je nešto, putovala Rusiju, pa malo ovdje, pa malo ondje. Ma ja sam tu, evo sad idem na mjesec dana, opet gore, nisam čak ni 50-50, ovdje sam nekih 80% i tako će i biti i eto, kažem, dao Bog da se nešto gore poslovno može ostvariti, čini se čak da može, vidit ćemo, sve polako. Je li što vidimo to je Nika ili? Definitivno, nisam ja vješta tu u nekom skrivanju i laganju, da bar jesam, bilo bi možda bolje. Zvaćeš se Nika ili će to biti Nika Antolos ili kako? Pa Nika Antolos, da, ime, prezime, ipak nisam Beyoncé, da mi samo ime stoji. Znači, ako se slučajno udaš, neko ostane Antolos, molim te.